Wakati
bang ba metsi ba no sena madi bang lo reke mabele bang lo reke mabele fa no reka madi mofine mashi ba no reka pepa ke ka ntlha ya eng fa lo ntshetsa dilwana tse seng bogobe fa lo ntsha dipelo tsa lona ka ntlha ya tse di sa utlwana lo jetse tse di molemo gore mewa ya lona e itapolose ka dijo tsa dikgomo sekegang disele tang kwa go nna lutweng foo mewa ya lona e tla tshela mme ke tla dira kgolagano le lona e sa kutlweng ke lona ya mapelotlhokgi a matatita a le bobola Sing
Akwalela Baroma. Bakabe, ke mang yo ka re tlhaoganyang le lorato lwa ga Kreste? A ke tlalelo, gongwe pišagano, gongwe pogiso, gongwe tlala, gongwe bosaikatega, gongwe kotsi, gongwe tšhaka. Mme mo dilong tsotlhe tseo re fenya bogolo ka ene o re ratileng. Gonne ke tlhomamiseditse gore le fa e ka nna loso, gongwe botshelo, gongwe baengele, gongwe balaodi, gongwe dilo tse di leng teng, gongwe tse di tla tlang, gongwe dithata, gongwe bogodimo, gongwe boteng, le fa e ka nna sebopwa se sele, ga di kgone go re kgaoganya le lorato lwa ga Kreste. Ga le kgone go le kgaoganya le lorato lwa Modimo lo lo mo go Kreste Jesu, Morena wa rona. Lefoko la Modimo. Lesedi la lefatshe ga rialo Morena yo o ntshalang morago o tla nna lesedi la botshelo.
Yesu Benka mokoro ayane ale nosi bilong mwe kwa sekake ne latela kabina yara tsa teng abona le semore lo la batho amana pelo abapodisa balwetsi ba bone yara bone maitsi wa baruta ba gape ba ya kwele ba felo ba ke seka melo ba ka lo sentse le fiti na ya batotse gore ba ye metsane ba ite so abakatola a go batlege gore ba tsamaye lona ba pe ba bone ba no garana sepe ba ye se tsa tlhano le dikabitse ena ditse seng kono laela batho go nna mo bojannye a tsaya tsetlano le dikabitse pedi a lela kwa legodimong a leboga a ngatoganya dinkgwe a di neela barutwa mme barutwa ba di abela batho ba ja botlhe ba be ba sela masadisa a ka tlala dikatlana di le 12 ba ba dileng ka nna banna ba ba dikete tse tlhano go sa balelwe basadi le bana.
o ya ka nna dithuto tse di ntanye mo Kriste ke motho yo gore ka nako tsotlhe o na le tlhago ke motho yo gore ka nako tsotlhe o nyorile yo gore ene kwa leng teng o nna a ntse a nna le gone gore a eletse gore a je and I can see you are covered in this way. Now, in this case, that's the botshelo ga bo ga re sena tsala le lenyora tse go nna le tsala le lenyora di supa gore wa tshela ga di seo mo wena go ra gore ga o tshela mme ka botselo go gopola gore go ne go le batho ba bantsi ba ipeka ga Jesu ene a tsamaya go sekakeng ba mo sala morago batho ba batla ka bona ba ile go mo sala morago jalo ba ile go go ene ya lo gore ba utlwele tsona ba ne ba le nyoritse mme ene Jesu wa Hatse ana le bone jalo a ba fodisa ba ruta jalo ba ruta ba go matako ba ene ba morare kana go se tsole nako e tsamaile le sa batho ba tsamaye ba ye go metse ba mo ipatela ke ele o ba ya jalo gore lona ba pe ba re mekana re na le dilogo tse tlhano le ditlhapi tse pedi wa ba na ena go ditse kwa mme ga ba ditse go bene yalo ke ne gore wa ena tse a dire dana yo go gore ke go batho ba go tla ja gore maybe at the budget ba super sale gore super kana hara to gore re ka shota se maybe lona na mata bare o ka rela tsohle tse re di batla ke motlolo lo gore ra bona o dira gore yona o fepa batho aro o pipela go Matayo o teng mo teng ka all the four gospels ene se senta sere na lwena re tshwantsana gore ene ne bo lo gore modimo wa re modimo ile go nta na lwena tse re na le tso tse re bona gore re di itsele re di bele dira mo le ke go tlhokomela a mmore re se betsi go thoko ha se dirisi ka le bogamodi me ka wana le se dirisa ka bona
bonnyanyane bo re na le bone a re bo diriseng ka tsela ya gore tumelo mo go kgaleletse ka mo go tla ira diphathamatso mo go rona lebella gore modimo wa rona o dira dilo tse dintsi ka nako tsotlhe o nna a ntse a tla and he puts surprises itebelele sira ka e go wena o ene modimo o nna a ntse a tla a dira tse di kgolo ka wena lebella gore rona ke sa gore itse ke bo e semang a go mo ba ya ba na ma o tsa mo to se na tuke aba mo thusa gore e ne thuto mo lo o nte e ka go ba ma o je sa ba mona go tsotele pa ene motho o tsona le nna lo ena ba ipona gore ene o ka bona se se ka dira ka la teng ga bona gore o ka dira phapo modimo wa mo ke mo tsetsi le mo a jalo gore modimo o le mme ke ba kae ba le kae ba rona ba le gore ba le go kana se Rabaka ya tsotere le mo gore di mpo e mo mai di me ke sentse ka mo lebo ka mo o gore e pa mela mare ba botle ba ne ba le go ba ile ba se se tamo go nna ke gore dilo go se ana ja gore di fe bidi tsotlhe ke thapa ya modimo go go rata o itwa ba ka ya phana tsotlhe ke le bo se ba mele bo ra ba ke na le bona gore o itse ba gore hermano va a morir sobre te van a morir hay cosa muy claro andar a la renovación me que papá repite ya no va a ir a una vaina muy grande yesu ke bone mo ba la tsimba ba tsa tsile le tsa tsimo ka le lo ko pa di go na ka ba abai ga re pide e lo re tso tse ra so el tuto ena re tse re tso tse ene ikira gore rona ba ba ra ba na le bona atsama atshotse re tsala botšhile ba pestero se tsara se dira ka tsa bona le tipengwe le go rena re ibile ka ipela ka yona ena re ke tsama mo tseng tebe ke bona batho ba kgobokane ole ba e ka go tsama me sene no re ke ka sena ka thata go kera ba batho bana ba kgobokana jana ba tla mo pitserewa a gona le se ye go sola ke nna kwa la tsena mongwe le mongwe sola le go bisa ye sola bone ba ya mo teng ka pitsana ye ya le yena mongwe le mongwe ya go ba re tsena re ba pitsana le rona ba re nya re ya ra re ke se lo re se itumedise ke gore ga ba dira jana ba bona batho ba nana ba ja mo ba yana ba le ditsi
ba nyenya ke ka ya thata ya a bitso ba ka pele ya tata ba ke tsana go la pele ke ho ke akanya ke gopotse batho ba le gore itse ke ba batho ba ba ntutile thuto e le gore e tsamai e le gore ga rena yo mme ka ha pastor ba itumela ja se ba da mo go re ka tsa ba mo ka se a ke takale la palele ke nda ke kore mo tlhogo ya me ke ba boitumelo ba teng bo sa teng ba Kriste ka tsela ba bitso re bana ba le lapa le mo re ja mmogo tsala tsa rona tse tsotlhe tsa re a di kurisiwe e dire ka tsala ka mo gore o swere ke tlala ke mmitse ke re o swere ka tsara tumelo le a tsara tumelo re ka nona ba re tsano ne ga le la berlo no na ga ba se gore yo ya rona ka bona boitumelo no rona ka nna le bona gore e nne le to bona jaaka le gore wena o le mo Kriste o kgathala ka mmele wa gago wa o khabisa wa o tla ke o sa dire jalo le mo semong sa gago ara eno go la tumelo a rona ke dumela mo modimo le mo fela lerato la modimo le bonala mo go Kriste Jesu ka dijo tsa Euchariste e le mpho e kgolo ya lerato la gagwe a re rapele morena yo re jesang a bo a raba dikopo tsa rona a rapele modimo jalo go babishopo baperesita le badiakone mo ditirong tsa bone tsa tirelo ya Euchariste a re rapeleng modimo jalo
magoromente le mekgatlo e tlhokomelang ba ba bolawang ke tlala mo lefatsheng. A re rapeleng Modimo jalo. Go borre, bomme le bana ba ba tshosediwang kgotsa ba kgokgontshediwa tumelo ya bone. A re rapeleng Modimo jalo. Botlhe ba ba lemang, ba ba akanya kgotsa ba apaya dijo, ba bo ba re fepa. A re rapeleng Modimo jalo. Rara yo tletse lorato re ne etse re di lopang pa re ntšhafatsa kgolagano ya rona re ntse re lebile go ya moletlong wa mmuso wa legodimo mo boipelong jwa setlhabelo sa Eucharist. Re kopa jalo ka Kriste Morena wa rona.
kgopelang ba ka o leng gore setlhabelo sa mmele sa lona sa amogeletsega mo modimong rara yo thata yo. Modimo raetso a mautlwele botlhoko a ko amogele dimpho tse re di go neelantse o di segofatse mme a e re o sena go di amogela jalo le rona o re amogele re le neelo e go tlotlang ka bosakhutleng re kopa jalo ka Kriste morena wa rona. Morena a nne le lona, tsweletsang dipelo tsa lona, a re lebogeng morena modimo wa rona. Modimo rra rona yo boitshepo, morena yo thata yo tlosa khutleng re go tshwanetse go siame go lebanye bile go a boloka wa rraga re go leboga gongwe le gongwe o re ratile mo ebileng wa bo a re romella morwao go tla go rekolola mono lefatsheng o mo rometse a tshwana le rona mo dilong tsotlhe fa e se mo sebeng fela gore o tle o re rate ka go bona re tshwana nae. Dineo tsa gago tse di neng di re latlhegetse ka ntlha ya go sa utlweng ga batsadi ba rona ba ntlha re ka di bapala jaanong ka kutlo ya gagwe morwao Kriste morena wa rona. Re a go baka morena mmogo le baitshepi le bankgedi fa ba ntse ba go dueletsa ba phatalatsa ba re
e le ruri o boitshepo morana motswedi wa boitshepo jotlhe ka mo itshepise dineo tse ra go rapela ka go romela moya wa gago mo godimo ga tsone jaaka mongwe gore di tle di nne mmele le madi a morana wa rona Jesu Kriste ka nako ena o kiwa ka yone mme a tsena ka boineelo mo dipogong tsa gagwe o ne a tsaya senkgwe mme a ntse a leboga seng a toganya sena baruta ba gagwe a ntse a re tsayang se lona lotlhe lo je gonne se ke mmele wa me o tla neelwang ka ntlha ya lona ka mokgwa o tshwana morago ga selalelo o ne a tsaya senwelo mme a ntse a leboga gape a sena baruta ba gagwe a ntse a re tsayang se lona lotlhe mme le nwe mo go sone gonne se ke kanyo e ntšha e sa khutleng a tla tsholela lona le ba le bantsi go itshwarela dibe dirang se go nkgopola se ke buisa tlhaloganyo jwa tumelo ke gone ka moo e re ke teka segopotso sa loso le tsogo ya gagwe re go neela morana senkgwe se sa botshelo le senwelo se sa poloko re go lebogela gore o bone re tshwanela go nna mo boleng teng jwa gago le go direla ka boikokobetso ra go rapela gore ka go nna le seabe mo mmeleng mo madi a ga Kriste re ka kopangwa go nna bangwe fela ke moya o boitshepo gopola morana kereke ya gago ya neme lefatshe lotlhe o dira gore e nne le lorato lo lo tletseng mmogo le Leo morana papa wa rona Frank mobishopo wa rona le botlhe ba ba mo setlhopheng sa baperesida gakologelwa gape bakaolengo ba rona ba ba robetse mo tsholofelo ya tsogo le botlhe ba tlhokafaletse mo boikuelo botlhokong jwa gago ba amogele mo leseding la sefatlhego sa gago re utlwele botlhoko rona rotlhe ra go rapela gore mmogo le Maria Kgarabane yo sefaditsweng Mmamodimo le Josefo yo boitshepo monna wa gagwe le baapostola ba boitshepo le baitshepi botlhe ba ne ba go itumedisa ka metlha yotlhe gore re tle re tshwanelwe ke go nna bariwa boswa jwa botshelo jo bo sa khutleng mme re go bake re bo re go galaletse ka morwao Jesu Kriste ka ene mmogo le mo go ene Modimo rara yo tota yotlhe mo bongofeleng jwa moya wa boitshepo kgalelo yotlhe le tlotlo ke tsa gago ka metlha le metlha ka taelo ya moloki wa rona le ka thuto ya bo Modimo re bua ka bopelokgale re 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 golole morana ra go rapela mo bosuleng jotlhe ka bopelong tla jwa gago re ne ka ge se mo malatsing a rona gore ka thuso ya boikuelo botlhoko jwa gago re nne re gololetsegile mo sebeng ebile re seletsegile mo ditlalelong tsotlhe jaaka re lebeletse ka tsholofelo ya boitshepo
le go tla ga mmoloki wa rona Jesu Kriste. Morana Jesu Kriste yo re le ba pastora ba go wa re kagiso ke a le tlogella kagiso ya me ke a le yona ya o se ka wa le ba dibetsa rona mme o le be tumelo ya kereke ya gago mme ka bopelo ntlo ene kagiso le bongwe fela go ya ka thatong ya gago wena yo o tshelang o bo busa ka metlha le metlha kagiso ya morena a ene lona ka metlha yotlhe a re abalaneng sesupo sa kagiso. Nang konyana modimo bona ene yo tlosang bole jwa lefatshe go se go bona ba go bala ditšeng selalo se sa konyana.
a re rapeleng. Modimo raeso re ntšhafaditse ka senkgwe se sa legodimo wa ba wa re thatafatsa jaanong ko o re sireletse ka nako tsotlhe mme re tshwanelwe ke poloko e sa feleng re kopa jalo ka Kriste morena wa rona. Ako ba koe morena Jesu Kriste ba kaulengwe. Christ the King Cathedral ya amogela baeng botlhe mo kerekeng fa e le sa ntlha o tsenelela setlhabelo sa misa le rona tsweetswe ema phutego ya go amogele. If it's your first time worshiping with us, kindly rise so the congregation welcomes you. Ra la amogela mo Christ the King Cathedral ga le batla go itse tse dingwe ka kereke ya rona le ka etela ba lekgotla la bodisa mo dikagong tse di ka morago ga kereke. If you'd like to know more about our parish, you may visit the PPC offices behind the church. Dikitsiso ke tsa Sontaga sa bo 10 le bofera bobedi sa nako ya gale ngwaga e le wa A go le di 2 August 2026. Meletlo fa gare ga beke Tuesday di 4 August 2026 ke segopotso sa Moitshepi John Vianney Moperesita. Thursday 6 August 2026 ke moletlo wa Transfiguration of the Lord. Saturday 8 August 2026 ke segopotso sa Moitshepi Dominic Moperesita. Tsa liturgy dinako tsa misa di anamisitswe mo leboteng la dikitsiso. Kitsiso ya lenyalo e le ya boraro ebile gape e le ya bofelo. E le magare ga Gatshepo Maru a Tona wa Odi Bobonong le katamelo go fiwa Ntsimane wa Gaborone Kanye ba eletsa go tshwaraganngwa mo nyalong e boitshepo. Fa go na le mongwe yo itseng sepe hela se se ka itsang bobedi jo gore bo tshwaraganngwe mo nyalong e boitshepo o kopia go ikopanya le ba Peresita mme ebile gape ba kaulengwe re kopia go rapelela maikaelelo a bone. Tsa makgotlana le dikopano bašwa le banana ba lalediwa tsosoloso revival ka setlhogo sa Take Courage, I have come for the world. Tirelo ye e tla tshwarwa ka Friday the 14th August 2026 ka nako ya 7 p.m. go ya ka 7 a.m. kwa St. Benedict Parish Broadhurst. Le kopia go tla ka ditsala Baebele GS le kopia go tla ka ditsala di Baebele Rosary Mopako le mafolofolo. Le kopia go ntsha 10 pulanyana fela mongwe le mongwe le go ikwadisa kwa go mme Malaika kgotsa o ratile mosweu megala ya bone ya anamisitswe mo leboteng la dikitsiso. Ba khwaere ba re itsisi fa ba tla tsaya karolo kwa ICMA Annual Festival ka di 8 August 2026 kwa Rainbow. Ditikete tsa tirelo e ke 100 pulanyana fela. Lengwe e filwe ditikete di ka nna 20. Re me se le ba le ditšhipi ba tla bo ba eme hantle ba rekisa ditikete ba kaulengwe. Ba kopa le thotloetso ya lona ka Saturday. Khwaere gape e tla kopana le maloko a sa opeleng le bagologoka Sunday wa di 16 August 2026 kwa classroom morago ga mmisa wa 10 a.m. Go itse go feta fa le ka ikopanya le mme Lebogang Hule
kgotsa mme ke ne ile kgwatalala megala ya bone ya nemisetso mo leboteng la dikitsiso tsa kakaretso tsweetswe bakaulengwe re kopia go etela website ya www.christtheking.com go itse go feta fa kana le ba le lebota la dikitsiso dikitsiso di felela fa bakaulengwe a le ne le sontaga se se molemo. A go ba kwe morena Jesu Kriste ke me ha ke rumilwe ke ba lekgotla la bodisa ba Parish Pastoral Council ha re ka ela tlhoko tsatsi eno ga ra tshuba dio tse di ntshang bothitho le botsididi go ra gore re na le seemonyana bakaulengwe sekoloto sa rona sa motlakase se tsamaya go 120,000 re kgonne re tsile go itela mo dikopanong makgotana kana ka bongwe ja rona gore a re thusaneng gore kgannye re ka leka go e baakanya yang selemo seeta re batla ra go le selemo be go le khulu mo mmiseng ka jalo bakaulengwe account ya kereke e fa notice boarding a re lekeng go ithulaganya re bone gore re ka baakanya ra thusana seemo se jang. Have a blessed Sunday. Thank you. Areme go tsa sefafatso. Thusa rena monnena morena a nne le lona a modimo tate o tla le segofatsa le boloke mme a le sireletsi rara le morwa le moya o boitshepo wa Kristus tlhabelo sa mmisa se etsa a tsane go rata le go direla modimo.